Vjera je plakala gledajući Draganovu sliku na mobitelu. Veza im je završila prije 2 mjeseca. Na Facebooku je vidjela oglas: Vidovita Milka, vraćam voljene preko slike. Garantiran uspjeh. Vjera je došla kod nje da joj pomogne i da joj vrati bivšeg momka Dragana. Vidovita Milka je uzela Draganovu fotografiju. Vidim jak ljubavni čvor između vas dvoje. Mogu ga vratiti kroz magiju i preko slike, to košta 500 eura. Kako to funkcionira, pitala je Vjera. Stavljam tvoju i njegovu fotku u poseban okvir, recitam drevnu čini i sliku držim pod mojim kristalima 7 dana. Njegova energija će se početi vraćati k tebi, rekla je Vidovita Milka. Vjera je platila. Milka je spojila njihove fotografije u ružičastom okviru i stavila ih pod piramidu od ametista. Prva 3 dana ništa se nije dogodilo. 4. dan Dragan joj je lajkovao Instagram story. Vera je bila oduševljena i poslala od sreće Vidoviti Milki 50 evra. 7. dan Dragan ju je pozvao: Vjera, čuo sam da me progoniš preko prijatelja. Prestani s tim. Vjera se vratila Milki bijesna: slika ne radi. Ah, vidim problem, rekla je Vidovita Milka. Njegova nova djevojka nosi zaštitni amulet, moraš dati još 500 eura i sve će biti okej. Vjerina sestra Jasna ju je zaustavila: Vjera, vidim da trošiš novce na gluposti. Dragan te ostavio jer ste se konstantno svađali oko sitnica. Ti si bila ljubomorna na svaku njegovu prijateljicu. Ali volim ga, plakala je Vjera. Ljubav nije posjedovanje. Ako ga stvarno voliš, pusti ga da bude sretan. Neće te pomoći gatara, samo će ti uzeti pare. Vjera je teškog srca shvatila istinu. Poslušala je sestru i prestala da posjećuje vračare i počela raditi na svojoj ljubomori i nesigurnosti. Pouka. Ljubav se ne može prisiliti nikakvom magijom. Prava promjena dolazi radom na sebi, ne magijskim ritualima. Najljepši čin ljubavi ponekad je pustiti drugu osobu da ide. Astrolog, prognostičar Branko Životin. Kontakt životin@astrovojvodina.com